Arestado it mga otoridad ron sangkad 18 anyos ka soltero sa pagduso itilegal nga droga sa ginpatigayon nga drug bypass operation itinalikdan nga adlaw sa barangay Poblasyon Numancia Aklan. Ginkilala ron na dakpaning si John Moises, residente at barangay Badjo Numancia Aklan, ron nasambit nga operasyon ruging kasa sa gintingkop nga Persite Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEO Aklan ag Numancia Municipal Police Station sa nasambit nga lugar. Ginasugid nga madugay na nga ginpaydalom sa surveillance ron suspek kung sa siina pinaagi sa online ron anang pakipag transaksyon. Na-recover ang anom tanan ka sa shade ginadudahan nga shabu, 4,000 pesos nga drug bypass money, kabaylo it ginbakal nanda nga daywang sa shade illegal nga droga. Suno kay Police Lieutenant Colonel Frenzy Andrade, Hepe at PDEO Aklan, nga makapilang beses handa nga naghana nga madakpan rong suspek apang masyado nga madanlog sa pakipag transaksyon. Hasayran nga nagangkon man it pila sa anang lawas rong suspek matapos nga nagbato sa pag-aresto sa mga otoridad. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 rong igapasaka nga panumbungon batok sa sospitsado. Balita regional lagi kan sa probinsya Itaclan, ini si kabanderang Julito Valles Borda. Nagabandera it matuod nga serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas Radyo Bandera.